Anopa no nsia ekoba je sesempre mo kase yebo no ne bre na aso e SOMPA fie 106.5 FM we yankran sabre kro na no 93.1 asantema yaje atum kumase no Adamfopa radio France Abrochimamo Paris ne nyina aye SOMPA kase sempre mo anopa de no de 2074 titi wodudu yanom bi na ye de Leicester Company Limited wo mo ya toothpaste no etwi yense a ye bia ma wo no wo fa o 103.3 takura de SOMPA ena 101.1 SOMPA takwa won ma wo bono na henkro sunwane 98.9 laji be kwa na bro sanu mo a ena 90.7 SOMPA nkransa no pay 106.1 tachi my SOMPA kase live ho ena sa frequency kro na uduru mfimfini mantam kro mankasi mo a ho no ye fra ho kingdom edidem anopa decoder no so baby FM stations no wono SOMPA ye ginam dendenden ede kase no etoa abefo ntentam fidie no so yaje baby afa sompaonline.com ensemi yewra tabo atende akoto okwa benya bia kenka asan hwe woni so ade de aka ho live no nti ena wunya ye ewo SOMPA FM live St Augustine wode na mo YouTube a ko hwe bi na che na onua bi nso nya bi Facebook so SOMPA 106.5 FM Accra eno nso ya na wache ne sa na anopa nsamo ayede ba no de abati bi ne se Openi kese ya eba NHIS metre apomudinsi echiaba National Health Insurance ya wosia no ewo bono emantamu wode atudwa sese die sika ebimo ejiji ni sebu akwan so ewa ya asabia mu wompotem ho no eso eti emfimfini mantamu wogwai ene yebeko nyifahin no wo nso na de tu mu abunu anim sa wo munya gidi ewo nananom nyame ena afi abamu Titreni edema NDC chinyama yokono wasante emantamu ora Andrews Augustus nana akwesi watototra enkabom ewokoni densu data fa ho no Ablekuma West MC ene ne mpanimfo nso ate wo ho agum sade beye na nso to a emmena manfonti demolition exercise wo mo yebi illegal structures e wo ho no wo mo kra ni nyina da Enfensi assembly member eye ononyamfo KWOFIE owusu wotototra aban no se de aduni de hye na fa bi enwuma na nya de mu yoyoyi European Union wo mo so se wo mo ta US ni deal na wo peso ye no ho se afum na de le ban anopa ye de bre wakase mu akenkanfo ne ye banu triple way man AGYA APPIAH APAM DADAA anopa mene ABENA BADU ADEPA KWOFIE Afei ensano enchemo eni yehyasie free bono emantamo no pani kese a wono oyo pani kwanchefo a wotua National Health Insurance metre apomudinsi echia ba no ano eye owura Isaac amponsa bedu wono enede ensrahwe mu hwam ekopie mu awosonyane manhene na hemfie na okoye nsem bia wadi tudwa NSA sede kane no na akwakoye dadwen afei na ebo omo pobobrebre ewo mpotem ho se adehye wo mu kita National Health Insurance no ebekwa ya sabia mu ewo ebono ene ne mpotem no na yedisika atwatwa wonom emene ebi ho no kora ya separa bi ho no yesi we no enkova insurance empa da so enkova ni agigi sika ene de keka ho wo kire mu se enwumaden ya wonom abo ene education metre entete asomsonko a wonom yede ma de hye wa afa ho nti se sei ni de nyankopɔ adom kakra eso etse ninsam eni illegal charges yen facilities no and as hospitals I dey we ya nse mu nyina ma try some be fight but me say as time goes on new policies are ever anyhow and anum be so amaye nyina ya kosa de no because man for ne hospital na yes I dey almost can't think it be once I have insurance card na say na emwa dwumadia yi and ma scheme no so your membership no go for because nipa no call register motivate nipa no send the card ni wu on sign enye renewal nti say no ye challenge kasia ewo ho edemayen Openi kasa anso hwa okoso edena de srede etumpanimfo anim esanse sede wokosra sonyane mahene de na wose ensam ne bi ekom ene ototo srese upiemu awobanda afei brekum west ya womu ye adwuma ewo National Health Insurance ya kache no womu ni atena ye papa bia eho ntinkebe ya mpanimfo emu awonom
Nana yeba ye na we operate from 10 district capital na Banda any Bekum West yeni office e wo hono nko ponchade Banda office wetimi awia ye staff koma omo eye mu adwuma se na me no kase Bekum West so yeni MP na kasa Stuttgart honorable Stuttgart wa pedan a omo sisi ma mi se enche eno so yetimi anya office e wo Bekum aye renovations kakra sunyane office yetimi aye renovation e wo ho because omo office no uduru ha na omo tribium no nshada enye papa biasa ba yetimi aye wanchi so yetimi aye renovation e wo yetimi asi dan mienu ba ko e wo Doma West eno no me ba ye August mo hono ye captain so ye start series me no kasa yi so me aye wo mu every year omo be hand over dan no dia maye Bekum dia na no ko mo frame say minister call grounds bi oba ya omo be hand over dan no dia ma chano dia ye ready bia ye hwese e be ko nkan Opendi kwanchefo ya wosi apomuden insi echiaba National Health Insurance ano ewo ebono ene ne mpotemo one regional manager no ene wakasaye no owura Isaac Amponsa bedu ne krokra mu no odefo ogia mansan buahin kokko ya wotoso mienu eye sunyane mahene wono so ede nensam kakra etudwa na yenu lokoni mi se onko krokitro mu nko ye adwuma onti health insurance aseda rukere ko bisa o se ada na nipa salary so pese onya card ma se watra krokitro ma ena be hu se ade a chi nyina no but ske gitani ma be hu sidis sisi amu health insurance adwuma no ma mo mfa ne se eye ebe bia keke na mo ye nipa nkwa na mo je mo ya mo fa koma panye se dashi adwuma na kra ntua o ka ba bia obi dashi onya so akatua papa o ma Fatima ehwe ni pom ba ye nche fi se Ghana Hayati obi a provide service ya dwene se okon or your one year fee everything woman health insurance or mobile and you won't see in your center city and maybe we will be Odefo ogia mansan buahin kokoya wotoso mienu so nyane mahene wono ene kasa yi ensemi nyina yensem twani kwaku mesa brampa ene tufiri afa ho esom yen na sabre krona yewura mfimfini mantemu a ekobo je sesempre mo no siabre mu kase eba 2074 ya bobbo bi egu yebo na anopei ye de Leicester ne yas toothpaste en ne brush no en atwi ensinti ayetimi afekire ase e de abe nsemi ya ma no ye kogwai na wogwai no nso no ereka na ato nsemi afiri ho aba nyifa hena wo wogwai na na matrankonwa na na kwasi agin ya otodo abien na na ekasai no wo chese enne emabuna aba asabio ebitimi bie na no na wase vita akeka de wo pene ode akere pani nwafa ne ho adi afe empo eba na nanam ahemfo kura obitim de wo manim ne wontoma kura atwitwi fam na ene nyina no eyegidi a wono mu enne ewo mpanimfo mu na so wo ka ni prenye premfa se wo munya gidie wo nananom mu enya gidie wo abamu na fe wo munya gidie ewo nyankopon mu wo de sanse metugwa ewo gwai Gwaya the tourism hub of Ghana. So you make sure that Bibia offer here with dinner so no one. Ama here me anu ya wo fiama no ni wo ba ha. Wa mefa yarba nko. The best obia so mfa na ho de no mwa. Yenya ye birthday ye bedin dey a. Tie bo wi na gwa nyina wa ato. We ayabra edono esiesie emontenso eni egom sedebe na ho betie na adehye bana wono bansrahwe a wo monya akonta papa bia kwa kobuo no eno ena erekanan wo de som ya adehye sompa Openia wono oye titinani edema NDC amanyoko chinye amanyoko no ewa santemantemo eye Ora Andrews Augustus Nana Kwesi wono enenra ewa bra yenuanu muzramifo edi wonom efen na womubodwa data na opiemu ewo Ashanti region NDC wonom office kese ewo ho a womo so edidwumade ni bi koso a na womo ne yenuanu muzramifo ni nyina no edi abom na eno na se na Augustus Nana Kwesi etu NDC fo nyina afose Yehwe DSC ewo MPP afemu sesei wo internal party ya wo elections ya wono mo ye no we se watimi wakame we se wanfa papers ya mreme we kura sa application form ya de brem ne ye fake we se ya ne we afa ntimi ma we mu enko ene de ka ka hunte kame ayi se watimi wakame no ewom na wan de wo tufo wasese wiase wonimu wu anu wahwenna se wo mo de adru so ne obi ba ba yesa ne ma ne de ne mun kan hun sei 2028 mo amena no ma hyase ya mutu no nsam eni
Gaba kan say ko na yebeto abani na wi no asundwe aba the party senate here for enuma ni ako as one united party na masase akobodi bi ama the president the bibia why so be akwa o ma mana na empire ye ebiko central box but me my party ejan niso da organize for asibema AGYA APPIAH media oye edema NDC asatemo baye NDC because Openi awono wati adwam edema NDC amanyoko no wasantemantemu ora Andrews or guest use na nakwesi wono ne kasa ye ne kasa no achi no Ashanti Regional Zongo Caucus Coordinator Osman Nasiru Hamza wono so eden sem kakra etwa so achi mu se sede wono so wo bo ne ho modene e wa afa ho no wo besre sente hretemi no kabo mu ebopeme wonsom wonsom ene nipa about 2 months ago, and I said, like, the Tennessee Jews are no, party office, you must have to say, there's some day, Friday pays. Because who areas, if you say, I will be a moving, I didn't think they organize it, was it, so that they live in some of their. And continue any regional chairman, and the regional chairman was supported to be a person. And the name of me, AGYA did the commander. So behind Saudi, one maybe at the first move saying, was it, one sponsor, and I mean, so I don't know what to say, so me and me organizer, the organizer, they put in and said, month for more area has in a benefit be a question at near Bompire, my uncle party of Musufe. The party office in Shirabazi, internet, it was over and over Bompire, any other kind, Patina, the premises now Bompire. It is a Mubisam, every time. Ashanti Regional Caucus Coordinator Osman Nasiru Hamza wono enani yensem trainee Alex Kwame Redu edinkomwe. We no eneye idiada. Ya wono ma enye muslimi fo ne de se omunya bi di wie na ehye won so twetwea no wo madeda. Na so we ya for the bokase pa na Ablekuma West. Abankra chepani e wo ho e won kran ha no. Ewura George Papo Alote. Na wono na se wo mo de nhyehyɛ pa assembly no agu apono so sade be na enso to na eme na manfo na afi na wo mo tea frɛ mpanimfo se wo mo mrem brɛko a de nam so kɔfefa sanso yiri ne bae nyina no ɛyɛ se enso amena asabio ya tena mu na emu osisi ana ya toto tuwura agugugum enti wo mbetete ne nyina atutu saa bola na fifiri ho ne wo mo nso abɔ wo mo mpata ɛwɔ saa mea no nso no yeyi wo mo nyina afiri ho tituru de mfa mra kwan so na ensemo a wode to yama ne bofu animu ni. Where we are standing now is one of the places the regional minister came and demolished. And after demolition, we all agreed that no activity should go on. And of course, nothing has really gone on here. And the place is still lying fallow. Nobody is doing anything. But the issue is this: there's this illegal activity going on behind us, the filling with refuge. So we are saying that once we are able to cut through, the water is going to be able to flow. Because indeed, if we are able to demolish all the buildings here, and it's rains and the water don't have access, it will still be flooding. So the important thing we have to do is to make sure we liaise with national security and probably with municipal to have that place cleared. And once we clear the place out, the water will really flow to the Densu. You can go around and see where we had the demarcation, no activity of building has sprung up. Yes, we've seen some one or two and we've written on it that we will demolish. But in fact, they were even not part of the demarcation. But because it's a new structure, we quickly have to pull it down. A lot of this activity happens midnight. We ABSC pay nya de edi kan kura ni. Nanso wo mutu o mu ebewie na ebia kwa asaba. Ni nyina aka ho. Eno na yewura Papo Alote wa bobo so nti won ma ewo sa ramsi asate ho nyina densu data ho no. Wo babia wo no wontiye na se emra ma ho kwan a. Ene eboabo aho na firi ho ansa na wo mo aba beto. Eno ne nsɛm a pani editu udwa no pai ekoba jese sempremo kase eboso yabo edi amawo emfa ho no de awo ye onua enkakra akra ene bode toa ensonso ene ye yesubunu enti obetimi asi baabi edi utira toa ma yeye ma wasomadwo
na fe nkrofo fie tenatu ne kasadwa ahodo no kasati ahodo ni nyina befirimu wato brogoda unin cement bo ene ho ade no saa ne ma no to betwa breko ade ho bo ekoba jesi sempremo eda de wono eba danse hu ne ma papa na korekwa so ene wodi kire wo enti kona won kire wo an roso papa ebeboa ma watimi asi abansoro no na ebetena ho ache eya afebo na dwuma penti se wodi award ani Central Steve for ne yebo na baso na dwuma nso no ayesa mfnama ewo baabi Ghana ha eno ane se woni ekoba jesi sempremo ebekasa se ne baabi awo na wabo hodin na fe wa kire enkurabata no bro no ewo so 0204 355 040 0204 355 040 unipadue ansana ebetimi anya ahoden agina ne naso paa no na enkomo a etime kunti anyadewa no eno nso gina ne naso na eno nso be gina ne naso a na nyade a enyadewa anya kwan bi awura nipadua no eno no bia obetimi de asi kwan baako ewanum eninti ene wo dental doctors ana dentist a wo mo hwesen ye wo oral doctors a wo mo hwanumu enti anopai Leicester company for ya Ghana dental association for ni nim wo mo a wo mo na ye ya toothpaste any toothbrush say wo pebro so papa de betwu sen na o sen echi nam no emprepra ema unkonya num kura Leicester for de no eno achi wo peduru a ebetumi aku anum kuro no de wo hodeda no e de ama wo nso a yes wo mo heba no a na wo pede be ma asena ye fita te se sukyerema nso a eno nso eye white ne no a total care no eye wonum yie enti anopa mekamfo ma wo enkora de wo ho ena mpanin de wo ho enti baabia ye to ade bia no ya no wafre 050 13 90 338 na one ya asefo akasa tete wodudo no ye da so nom na enene ya na abefo kwan so wote aduro no pa hu se we dia haban so mesi nanso potro kasa mu no scientifically yesi mukosu no enso na wodua num no na wo mo atwe ye fra ne 2074 enti wakodokota ya kire wo yare aduro metimi akamfo ama no enne beboa HIV na tewo so retroviral drugs no kura asa okwa yesi ebi mai no 2074 na ho beto anopai wo mu nekuta yemu a yede nsempai etoawo etifin anafo emfimfine ne baabia menko ye basesia TV Emma Aketiapa Abusia Emma Aketiapa ya dase ya twansam no eso ne akoyanim e wonsam foforo mu eno ada e wabra ne anuano muzramifo e hye wonu mo fen wabra idu ada wonu mo wi nantwie enko komponchi ni nwan upie mo e won fancy electoral area e watwema biaja north cross ne bedwane wasantematamu a wo mo so dwumade no bi e koso sada na fancy assembly member ononyafo KWOFIE owusu eno ototo sraban wasa aban ada wurumo e mebunu no sese de wo mo ti wo mo gu enubone so nya wo no mo a aye bi mu na hyeda da wo mo esanse ensa enya adwuma ne yase bonsan bone pa ubehu ane so obi edegina no de na kwakwa wuram se hurudu esanse wonya adwuma papa bi anya ti wona nam wada saa no kwakwa wuram obesre sei aban ema nani nkonnwuma ho se de be ya mabunu ebenya biaye ene akoye enigieda emma muslimifo na enye muslimifo nko na ene dasurunku eyemom eninti na holiday no akwa na yina na akwa dasurunku yidie ye befa akonya nso na yetuye nuano no afu ye besre ewu se ene yidi edo ada nuano enketwa titi ye yidfu besre ono yina yemfa odo kroye entiasie entina titi mu boni besre mu mayento so inse eduboni ejai enyizi ba besre mu
boa ni nyina ne den yente so mama yen condemn ye nuanom obi o situation bi na den ko ni nyina yen boa na yentumi ma ye nuanom ne den entwe on fi poni bani o de to so bi mu so ye besra aban no eno ye ido adaya ya fast na twem anyankopon be fa abiri so de apepa ye ni so ni ye bonu aban ye sram omboa ye nuanom wonmo ye mutu no masen eni sa aban ni bonu ho maden ye kasa aban ni bonu ho maden ana ye boa aban ni ye na afa ni ye bia so obeboa ni manfo ba aban ni mmom ho so na onkoso anya ne kese Kwasua ya de achai so said ya be ya de hia won moto ma won so benya so mfaso papa mfensi electoral area assembly member ya won ho ononyafo KWOFIE owusu eno ne yensem training ba wa beidu ekasai afe ma yentumrika ne yenko wi asam no wa amanone EU wo mo na ye European Union no wo mo se US man pani Donald Trump ne nhehye ye deal na wo ye woni aman ahodo ya Iran fom pese wo mbeti wo mo de ase na mso amasesei adane ntokwa pa sanka wo mo komu a ho nkyirika no akiri wiase nyinaa wo mo de America man pani Donald Trump ne deal no wo mo gitum na sa deal nyinaa ye se ebia wo mo nema bi mbefiri wo mo man mu aba America anase ebifiri America na eba wo mo man mu sikato eda so se de be na aman no nyinaa ebia ho beto no na obia ho nkokam ana obi nkonkofa obi mfifire emedi ono ne mfaso na eno na wo mo kyese wo mo kwa asetena no no kwasem ni wo mo age atum se ohamu nchemu aduonu enum de European kasa efiri wo mo mamu ekwa America ene ne sikato edaso nti wo mo hwe animu sa agye so aboso men so ne de to so nan sa nhihye no be hyase na aye adwuma nti sesei se ohwe mu a na ene sa America mampani na ni abira wo bobo aman ni nyina totitiri no wo ma enya ntiase no European Union ne dia che se wo ma wi ataso se wo mo ebeje sa nhihye no e de atum bra wo mo de ko wo mo parliament kura no parliamentarian nso eje etum sa ama President Ursula von der Leyen wonu sei be se na wotwi mu wa sanso kura kasa ama adwadifo no nso ebi kura hyase o ebobo wo mo hwene ne sede wo mso ede betototo so te se oba wo mai mu anka boso kanfo wo mo nso asase kasa ene se eba ne sa age se wo mo nso de bi etototo wo no mo de so na nso ni nyina mu no wo mo hwe ni mu se enkwa nkonkosi emfiempe mienu aduonu ene aduonu nkrono no mu ho no na sa anhyehye akọ na wieye na se wo mbesa da na ni bio na asan so ato aso a ene ne ye wo no mada nti ehonsem ena no pai ye gina so a yade kase ye koba jesi sempremo eso asene me ye nom 2074 titi hodudo a ene abefo kwanso ya ye asan yam DHC egum a Food and Drug Authority ede wo mo so tampo na timu so na ansana ye benom no kane na nya twu si wie ni aka cho se ka ho konom dudo no biansa wa bedi won toto ho ana de edikaye na ka ya ka ne hye no enti anopai Leicester Company Limited wo mo ya toothpaste no ene ne yedi twie na mom emfa ho ne de awoye babia di utiri beto ehia sansa tworo no kura kan ye wo nuane ne yede bekata ye ho ne babia di etiri beto aye meno ano eso mayen ene na ekwo baje sisempremo efre wo se fa ho bata no na wo moa ema nya babi emfa etiri nto na ho nto anopai sompa nkura bata ne nyina da kase ne fa ho efa kingdom ye no nso wo mfimfini mantemu afi adamfo pa radio France abridge mamu efa ho wiase nyina apa no so www.somponline.com yewo ho kane urban radio doma FM 100.7 wofa bi wo doma henkru manim asase paso na anopai de woti ye no na ebi ne se Blue Regional Manager Edema National Health Insurance ye ura Isaac Amponsa Bedu wadi atoja kire mu sesese ni de sebo kwan so a ayasa bia bi ejeje twamenebo e wa afa ho no eso ate sana Ablekuma West ene na afa aban krache wo ho se wo mo wo rambia site nyina wo mo nte bia emrama won kwan no pe ba bi ntena esan se wo mo ba betete ho nyina akle ho na ensuto a amena de hye no Owura Andrews Augustus Nana Akwesi eye chairman Edema NDC amanyoko no Asantemantamu wasrada ese emmabuno no wombeka wom ho abom e wokunim se de be ya wom internal party ya wom ba be election enche no wom so etumi edibibie ni
Nana Kwesi agent ya wato do abien we nifahene wo gwai nananom atrankonwa na wose mabunu kro na wo munya gidie wo nananom mu abamu ne nyame mu na enhyehye pa bi wo akiri empene nso to sa no emabunu die mu ena ekọ ena afi European Union so se wo maje mampene Trump ne enhyehye natom a wo mo de beye adwuma 2029 na beba wie wo mbede nani a ene e wo won ho triple A mani AGYA APPIAH APAM DADAA anope miniminu yaba ABENA BADU ADEPA KWOFIE